Ngibingelele ngethembe niyaphila. Isinamuve libingelelayo. Cha, akukho okuningi bafethu, ngithanda ukuthatha leli thuba ngibonge kakhulu ukuthi-ke nisupportile i-channel izifike la ikhona njengamanje. Namhlanje sithi 50,000 subscribers. Ngithanda ukubonga kakhulu, ngiqale ngibonge uThobani Cebekhulu okuyena muntu owenza ukuthi le channel igcine ibe khona, ongitshela ukuthi angiyivule. Bese ngibonga uMzila, intwana yami-ke yaseFosloras ebingi-edithela amavidiyo-ke njengoba niwabona-ke ebukeke mahle amavidiyo. Kakhulu-ke ngibonge nani-ke bafethu enisubscribe-ile, abanye basubscribe-ile bengayidingi i-channel isaqala-ke bengisaphothela ukungazi, abanye-ke basapothayo ngoba beyidinga ngempela. Ngithembe ukuthi njengoba sisafika ku-50,000 subscribers ngoba iyanisiza kakhulu. Ngiyathembisa ukuthi sizoqhubeka sisebenze, ngiqhubeke ngenza amavidiyo-ke azonisiza kakhulu. Ngiyabonga kakhulu uku-celebrate-ke lo 50,000 nge-subscribers. Ngiyithengele nali iwashana lana elibhedayo. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe angilivule phambi kwenu nilibone. Akusiwo-ke lamawashi lawa angazi ngizothi njani, but nali washe la kubo kwa-Forcing. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Uma ungaka-subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe, uthene on i-notification bell bese usherela nabanye-ke bezokwazi ukuyazi le channel lena, sizokhula siye phambili. Siyabonga.